Agaseke k'amakuru mu karere ngafunduriye muri Tanzania. Ishyaka riri ku butegetsi CCM muri Tanzania ryakize ku gatabo bifite 40 basanzwe mu nteko ishinga amategeko ribabuza kongera kwiyamamaza kwihagarira mu ntara bakomokamo. Ibinyamakuru bya Dar es Salaam byavuze ko muri iri shyaka bakizwe hanze benshi ari abari bamaze kwigira babamenya hamwe mvuga ko rinda korwaho mu ishyaka. Hari ibindi byavuze ko ari ikintu cyo kujurira ko politiki y'iri shyaka CCM yabigiye kujya ishingira bukaza ubutegetsi bukajya buhanwa mu miryango aho kuba gutorwa n'abaturage. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko bavanwe ku ntebe ryoshye y'ubudepite ari abantu bari bamaze kwisanisha n'abaturage ubaho batorerwaga ryakiza amasura mashya nka Depite Ruhaga Mupina wari kimenye bose muri Tanzania ngo baba bamwikije ukorerutse kuvugira hejuru ko ishyaka CCM rikora nk'irikorera mu cyuka kubyo ryijeje abaturage mu kwiyamamaza ritabikora. Iri jambo nubwo bumva ko ari risanzwe ryabaje Perezida Samia Suluhu Hassan yakubita agatoki kwandi ko atazamugarukira mu nteko ishinga amategeko birangira agiye mu bambere batemerewe kwiyamamaza mu matora y'ibanze. Hari intumwa za rubanda Perezida yemerewe gushyira mu mwanya ubirakiye ko wenda azabagarura kubo yemerewe, ariko bandi barana ko ibyabo bisa naho byarangiye ushabugura ku nteko ishinga amategeko agomba kujya mu yandi mashyaka cyangwa se akiyamamaza ku giti cye. Abasengura politiki ya Tanzania bavuga ko mu ishyaka CCM bashobora kuba baritwitse bagashaka guhisha umwotsi ubu bikaba byabananiye. Nk'ubundi muntu watunguranye wirukanwe mu ishyaka utemerewe kongera kwiyamamaza ni John Makamba uyu ariko ngo n'ubundi yabona ubwo nk'umuntu w'umukandida mwiza ku mwanya wa perezida wa Tanzania. Bamwe bagakeka ko yaba ari cyo yazize Perezida Samia Suluhu Hassan akaba yamwigijeho kugira ngo gumye agaragare nk'abari we kamara wenyine mu ishyaka. Abakeka ko muri Tanzania batangiye gukina politiki yo guha ubutegetsi nzu kurusha uko byaba bireba igihugu baratanga urugero nk'aho Ridhiwani Kikwete umuhungu wa Perezida Jakaya Kikwete wabaye perezida wa Tanzania n'umugore we Salma Kikwete bagarutse muhatanira imyanya mu ishyaka aho bari basanzwe ari abadepite. Abandi baranabishingira kuba abantu bakomoka mu muryango wa Hassan Mwinyi wabaye perezida wa Tanzania bose bagarutse ku rutonde nawe babyigana bagasanga icyene wabo muri iri shyaka gica ibintu. Abandi bagarutse ku rutonde badakozweho n'abakomoka mu muryango wabaye ba minisitiri w'intebe wa Tanzania yaba Edward Lowassa ndetse na Mizengo Pinda. Iyo basesenguzi bavuze ko bigoye ko abantu badafite imizi mu butegetsi bazongera kwisanga mu myanya y'ubutegetsi muri Tanzania ku ngoma ya Perezida Samia Suluhu Hassan. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Mbanitswe urwego rwa polisi rushinzwe iperereza muri Kenya rwataye muri yombi Patrick Osoyi wahoze ari umusirikare muri Kenya ndetse wanabaye umusirikare mu ngabo za Amerika waberutse gutangaza ko ashinzwe umutwe ushinzwe kurengera abaturage bicwa na polisi ya Kenya batagira kivugira. Ubutumwa bwatangajwe ku rubuga rwa X n'abantu bahafiye bwavuze ko yarataye muri yombi n'abapolisi benshi kandi bafite intwaro zibangutse nk'abafata ikebe ndetse bagaragaza impungenge ko batazi irengero rye. Hari abavuze ko yafashwe ari ishimutwa yakorewe. Uyu mugabo amaze iminsi agaragaza ko atishimiye akarengane abanyakenya bakorerwa na leta cyane cyane kubica nta rubanza baciriwe icyaha ari uko bigaragambije gusa. Amakuru yavuze ko yafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Mutayiga kandi byazakurikiraho bikaba birimo gushagurika ubutegetsi no kwigomeka. Uyu mugabo wahoze mu mutwe w'ingabo zasanzwe mu gisirikare cya Kenya yarerutse gutangaza ko umutwe yashinze utazavugira gusa abasivile bicirwa ubusa n'inzego z'umutekano uzanavugira abasirikare n'abapolisi banirwa kwanga gushyira mu bikorwa amabwiriza adafite epfo na ruguru. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko umugabo ashize amanga yashinze umutwe awita Fighting Brutality and Impunity cyangwa se FBI mu magambo y'icyongereza. Uyu mutwe washinze amakuru avuga ko nguri bose mu nzego z'umutekano birukaniwe amakosa atariyo nk'uko baranze gukurikiza politiki zidashinga z'ubutegetsi kandi bavuga ko bagomba no kuba hafi imiryango y'abantu bakorerwa ihohoterwa n'abashinzwe umutekano. Mu butumwa atangaje yavuze ko nta kizamukoma imbere muri uyu mugambi atangiye kuko ngo atakwishimira kuba mu bukoloni bushya. Ashimangira ko yakwemera agapfa kuba warapfukamiye ubutegetsi budashaka kumva abaturage. Mu bamenyekanye bari kumwe no muri uyu mugambi barimo umupolisi w'ipeti rito ku rutayane mu gipolisi cya Kenya witwa Iramu Kimazi wirukanwe zira ko yanze kurasa abigaragambye nk'uko abamukuriye babimusabye. Uyu mupolisi yahise ajyanwa gukorera ahantu kure cyane byo kumuhima ahitamo gusezerereka ku kazi. Mu bandi bari kumwe harimo umucungagereza Jackson Kuriya Kihara wamenyekanye nka Kopu Shakuru wahagaritswe mu kazi zira kwifatanya n'abigaragambye mu kwezi kwa gatandatu agahita atabwa muri yombi. Ntarava muri Kenya impunzi zicumbikiye mu nkambi ya Kakuma zakoze imyigaragambyo magana igabanuka ry'imfashanyo z'ibiribwa zihabwa ndetse n'izindi mpinduka ziteganijwe. Polisi itabaye babiri hasiga ubuzima abandi benshi barakomereka. Inkambi ya Kakuma ni imwe mu zicumbikiye abantu benshi kuko ifite abagera ku 300 bahunze imvururu mu bihugu byabo birimo Sudani y'Epfo, Somalia, Uganda ndetse n'u Burundi. Izi mpunzi zakoze imyigaragambyo guhera ku wa mbere zikora nk'uburyo bwo kugaragaza ko zitishimiye igabanuka ry'imfashanyo zitangwa n'iyo USAID ndetse n'umushinga guverinoma ya Kenya wo gukora impinduka muri iyo nkambi kuko zifite impungenge ko zahita zibura imfashanyo burundu. Mu byiza mpunzi zigaragambye zangije harimo inzu ikorerwamo n'ishami ry'umuryango w'imibiri gita ku biribwa PAM nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bw'ishami rishinzwe serivisi zo kwita ku mpunzi muri iyo nkambi cyangwa se Department de Service aux Refugiés. Polisi yatabaye mu rwego rwo guhosha imyigaragambyo bituma abantu bari muri abo bigaragambye bahasiga ubuzima abandi benshi barakomereka nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru France 24. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zisanzwe zitanga 70% y'amafaranga ahabwa impunzi muri iyo nkambi ya Kakuma mu rwego rwo kuzifasha kwikemurira ibibazo byabo by'ibanze, ariko nyuma ko Perezida Donald Trump agarutse ku butegetsi agafata icyemezo cyo kugabanya ingengo y'imari yashyirwaga mu gutanga inkunga mu bihugu by'amahanga byagize ingaruka zikomeye ku mfashanyo zitangwa mu nkambi z'impunzi. Naho mu Burundi umwuka mubi hagati ya leta y'Uburundi n'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange bahagaritse ingendo zihuza umujyi wa Bujumbura n'ibice bitandukanye byo mu gihugu. Burundi bumaze igihe kirekire bugarijwe n'ikibazo
cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli no kuvuga lisansi na mazutu ibyatumye bafite ibinyabiziga bajya kubyishakira muri Kongo Kinshasa na Tanzania. Iyo bagiye kugurira lisansi na mazutu mu bigo by'ibituranye ijerekani litiro 20 bayicura amarundi ari hagati y'350. Ni mu gihe ubusanzwe impuzandengo y'igiciro cya litiro y'ibikomoka kuri peteroli mu Burundi ari amarundi 4,000 gusa. Kubera amafaranga menshi bagura lisansi na mazutu ndetse n'ikiguzi cy'urugendo, abatwara abagenzi uburyo bwa rusange bigira inama yo kuzamura ibiciro by'ingendo mu rwego rwo kwirinda kugwa mu gihombo. Leta y'u Burundi yamaganye izamurwa ry'ibiciro by'ingendo, ishyira amande kuva ku 200 by'amarundi kugeza kuri miliyoni 1 y'amafaranga akoreshwa muri icyo gihugu, ariko abifatirwa bagaragaza ko ari akarengane. Ku itariki ya 27 umushoferi umwe abwiye ikinyamakuru SOS Media ati muri iki gitondo twagize abagenzi imodoka yakorerwa ubugenzuzi, ubuyobozi bwabaje amafaranga bishyuye bava ko ari amarundi 10,000 kugera urubanza, batiriye bumva ibisobanuro byacu baduciye miliyoni 1. Mugenzi we ati batangiye kuduca amande y'200 nyuma bajya ku 500, none bageze kuri miliyoni. Yongeraho ko hari n'abashoferi bafunzwe bazira kuzamura ibiciro by'ingendo. Nyuma aho amande agejejwe kuri miliyoni y'amafaranga y'Uburundi abatwara abagenzi bavana i Bujumbura bajyana mu zindi ntara, bafashe icyemezo cyo guhagarika ibintu kugeza leta ikemuye ikibazo cyabo. Kuva tariki ya 27 y'umunsi wakurikiyeho muri gare nkuru mu Ngagara Bujumbura nta modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange hagaragaraga, nyuma abagenzi bo bari benshi babuze aho bacira nayo bamira. Mu zindi gare ziri mu Gitega na Rugomba hahoze mu ntara y'Ibitoke, Rumonge n'ahandi mu gihugu naho nta modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zahagaragaye, bisobanuye ko nta ishobora kujya i Bujumbura. Umugenzi witwa Ntunzwe n'Imana Immaculee yabwiye ikinyamakuru BBC ko yaraye muri gare akaburana kubera ko atashoboraga kurya itike ye. Ati n'ubu turongera kurara ngaha ngira inzira kandi wanjye ntabura ibyo ndya, ibintu sinzi uko byagenda. Ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli cyarenze ubushobozi bwa leta y'u Burundi, nubwo rimwe rimwe bugaragaza ko cyakemutse. Amakamyo yabyo agerageza kwinjira mu gihugu aba nk'agatonyanga mu nyanja kubera ko ntahurira n'ababikeneye. Umushoferi yavuze ko mu gihe leta nta bikomoka kuri peteroli itanga, ikwiye kureka abatwara abagenzi n'abagenzi bakumvikana mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima buhagarara ku mpande zombi. Ninyabuje muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manatwe cyaka Forum for Democratic Change ryageze ku bwumvikane ryemeza ko Nathan Nandala Mafabi ari uzangana na Perezida Museveni mu matora ya Perezida umwaka utaha. Muri iri shyaka amazi yarimo impaka z'uzaba umukandida ku mwanya wa Perezida, ariko amakuru ava imbere muri ryo aramya ko ryagezeho rikemeranya kuri bwana Nandala Mafabi rimaze kumvisha Patrick Obamuriati watsinzwe na Museveni kurekura. Kuwa gatatu biravuga ko ishyaka riza gutumiza abanyamakuru rikabatangariza ku mugaragaro umukandida ku mwanya wa Perezida. Amakuru ava muri Uganda aravuga ko Nandala Mafabi azatana na Perezida Museveni wemejwe n'ishyaka NRM na Kyagulanyi Mbatarias Bobi Wine wemejwe n'ishyaka NUP yabereye Perezida. Mu minsi yashize havugwa ko yemeza umukandida ku mwanya wa Perezida uriwe n'amashyaka atavuga n'ubutegetsi bwa Uganda, ariko birasa naho bitazakunda kuko na Jean Mugisha muntu ishyaka ryamaze kumwemeza nka kandida ya Perezida. Niyekije cyane ku myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abayobozi muri Uganda ateganyijwe muri Mutarama umwaka utahira ribanije, aho amashyaka ari gutoranya abakandida bazahagararira mu byiciro byombi. Biragaragara ko ugereranije n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye 2021 kuri iyi nshuro hazaba impinduka nke kuko bamwe mu bakandida bahatanye ubushize bamaze gukuramo akabo karenge baharira bagenzi babo. Perezida Museveni wayoboye ishyaka NRM muri ku butegetsi yatsinze mu matora ku majwi 58% yakurikiwe n'Ubati Kyagulanyi Bobi Wine wagize 35% akurikirwa na Patrick Obamuriati wagize 36% na Major General Retired Mugisha muntu wagize amajwi 65%. Perezida Museveni yamaze gutorerwa kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu umukandida w'ishyaka NRM ndetse nawe wahabwa amahirwe menshi yo kwegukana uyu mwanya kuko kuva amatora ya mbere yabaye muri Gicurasi 1996 nta mukandida uramutsinda. Nubwo ishyaka National Unity Platform ritaremeza ku mugaragaro umukandida uzahagararira mu matora, umuyobozi waryo Ubati Kyagulanyi Bobi Wine muri Gicurasi umwaka yatangaje ko azatana na Museveni kuko ngo atabikoze byari uguha uyu mukuru w'igihugu nsinzi yoroshye. Mu mpera z'ukwezi kandi ishyaka Alliance for National Transformation ryatoye Major General Retired Mugisha muntu kugira ngo azahagararire mu matora y'umukuru w'igihugu, ndetse ishyaka ryagiranye na People's Front for Freedom mu masezerano yo gushyigikira umukandida umwe. Major General Retired muntu yafashe icyemezo cyo gushinga ishyaka ANT 2019 nyuma yo kuva mu ishyaka FDC yigeze kuyobora nawe. Hashize imyaka 2 muri yatorewe kuyobora FDC ibyacaga amarenga kuri nawe uzayihagararira mu matora. Muri Kanama 2020 Dr Kiza Besigye washinze ishyaka FDC yatangaje ko atazatana na Museveni ku nshuro ya 5. Hatorwa Patrick Obamuriati nk'umusimbura we. Kuri inshuro FDC yatoye Nandala Mafabi usanzwe ari umudepite nk'umukandida uzayihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu asimbura Muriati wakuyemo akarenge. Ni mu gihe Besigye ufite ijambo rikomeye muri iri shyaka afungiye ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Lieutenant General Retired Henry Tumukunde wahatanye na Museveni mu matora ashize umukandida wigenga, nawe yakuyemo akarenge ahitamo kuba umukandida wa NRM uzahatana umwanya w'umudepite w'Akarere ka Rukungiri. Hitezwe itangazo ry'abandi bakandida bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu nka Nobati Mao wongeye gutorerwa kubura ishyaka DP muri Kamena uyu mwaka turimo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika manitswe umutwe w'imitora ari ukirenga kudateze gusubira mu biganiro bya Duhana leta ya Kinshasa mu gihe bafungwa baganirwa batarekuye n'ubutegetsi, kandi leta none yahiriye ko idashobora kubarekura. Aho ibintu bikomeye nk'uko ikinyamakuru Media Congo Kadomunete cyabyanditse nuko ngubasabirwa kurekurwa n'imiturwa harimo Eric Nkuba, Ruten Basiari Nanga, Sewa Kurunei Nangwe wiwe FC Miturwa,
bakatiwe urwo gufata inkiko za gisirikare za Kongo Kinshasa. Umwe mu bahaye amakuru y'ikinyamakuru yavuze ko inyeshyamba yo zigira zose leta ya Kongo yavuze ko ibyo bisaba nta na kimwe zishobora kuzabona kuko ari igihugu bakaba ari abanyabyaha. Umwe mu badepite bashyigikiye ubutegetsi yabwiye ikinyamakuru ko leta yari izi neza ko izi mpaka zizabaho kandi ko igisubizo kizaboneka ariko kidashimisha inyeshyamba za M23. Hari umwarimu muri kaminuza mu Bubiligi yavuze ko abantu ba M23 bose bafunzwe 700 bazabahabwa ukurikije uko ibintu bimeze muri iki gihe, ndetse hari abandi babona ko nubwo hari ibice uyu mutwe w'inyeshyamba ufite Kongo uzaguma rimwe itazacikamo ibice. Icyo kinyamakuru cyavuze ko icyumweru kiritse Kongo na M23 bemereje imirongo migari bazakoreraho ariko nta cyahindutse ko ibintu byari byifashe ngo ari nako bikimeze kugeza ubu. Reka nsoze mbabwira ko ibihugu byegeye inyanja Pacifique byasabwe kwitegura tsunami nyuma y'umutingito ukaze mu Burusiya. Ibihugu bitandukanye bikora ku nyanja Pacifique byasabwe kwitegura tsunami kubera umutingito uherutse kuba mu burasirazuba bw'Uburusiya. Uyu mutingito wabaye kuwa kabiri ufite igipimo cya magnitude 8.8 byatumye ubumwe mu mutingito ikomeye ku isi. Inzego zitandukanye zirimo ziteganyiriza ise itangira kuri ibihugu bituriye inyanja Pacifique kugira ngo bitegure tsunami. President Trump wa Amerika binyuze ku rubuga nkoranyambaga yasabye abantu benshi gukurikira amakuru ajyanye na tsunami kugira ngo bamenye uko birinda. Ati kubera umutingito ukomeye wabereye mu nyanja Pacifique hashobora kuba tsunami mu bice bituriye nka Hawaii ndetse n'Ubuyapani. Byitezwe ko tsunami ishobora kwibasira leta ya Hawaii aho ishobora kugira uburebure bwa metero 3. Guverineri wa leta Josh Green yasabye abaturage batuye muri Hawaii gutangira kujya mu bice bitazagirwamo na tsunami cyane kugira ngo birinde ibyago bizatezwa nayo. Ati ntabwo izagarukira ku ngome gusa ahubwo izarengera ibirwa byose. Uyu mutingito wa gatandatu mwikomeye ku isi aho wanganyaga ubukana n'abaye muri 2010 bice barenga 500. Tsunami ni umutingito ubera mu nyanja ku buryo utera imyuzure. Iyo tsunami igeze ku nkombe amazi amanuka yihuta cyane mu nyanja ashobora kugenda ibirometero 800 ku isaha yerekeza ku nkombe. Nanone ishobora gusenya inyubako, gutwara abantu no kwangiza byinshi mu turere turi hafi y'inyanja.